ole masain thlir tu te chibai ka bu le vek chewa tungtuma chuan hei thu thar aron omle ania kan hriat tawngin sinot hospital dur tlanga thok doctor pahnih Sawisak ron chiam mai kha nia pakhat phei kha chu athuak a che hialani chuan tungtuma hian kha thil thleng rap thlak tak chungchanga khan Home Minister puke sap dangan thu aron chhuwa vele rup mai ania hemia Home Minister ina athuron chhuwa hian mitam tak chuan lungoi lo hleni enge Home Minister in aron soite reng nga tinge mitam takan lungoi lo thei karon soi chiang ve dor ania chu apoi mo viau dor ani kan hriat tawngin tikhan doctor pahnih kha tlangwal paruk pasari borvel khanin motor atang nuk chuak khanin an chir hrep khani an korten po thler sak vekani chumi chungchanga chuan police lampang le a doctor rualte mo IMA kan ti te an thuron chuate kha chuan soi to khani a video masalama khan chuan tutuma chuan Home Minister puke sap dangan a thuron chuak kha karon soi chiang vele dor ya kan bi chiang ve don ania apoi mo view don ani hetiang thil serious a hian Home Minister in mi pui then khate lung oi lo na tur thu enge aron chhuwa avan makve ti nga chur ania chu thu dik tak karon out chhuwa pui vele don ania ZPM party hi he ta kil sang khan sang atang hian soi se na tur tok hi anom chhounuk kan ti don nge ni tuna Home Minister ina thuron soi ate po ani chiang hle ania chu khami kan doctor chuan vor pahnih sinot hospital a thokte doctor rin hedade pahnih phei kha chu an ngai tom view bokania ka zia lo hle ni kan sir zuyang magisterial inquiry din don lo ala soi thei lo Home Minister ron ti kul mai ni September ni somthi pakhat zana doctor pahnih le an thrian pakhat kut thak ron chungchang chui chiang tu tur judicial magisterial inquiry din turin YMA Durtlang branch le Zimabok not khotlang in sarkar an phuta Home Minister kesap danga chuan magisterial inquiry din ani don lo soi thei alani lo thua soi in Sawisak ron chui chiang turin YMA Durtlang branch chuan magisterial inquiry din turin sarkar an phuta Zimabok not khotlang chuan judicial magisterial inquiry le special investigation team din an phuta ni cholkar khat chung sarkar an ngai chang don ani aron ti nghal kul mai ania helaya hian hei Home Minister ina aron soi aron talana hian magisterial inquiry din don lo ala soi thei lo tuna engmala soi thei lo ni ti khanin a Home Minister khan bul aron tan riap mai ania chuan helaya regot po hian mi tam takha chu sangal phat mai ni khatil thil chiang sa lutuk adik le dik lote mo hriat chian lutuk sa po khan a thil chiang sa vekani anga tinge anvane ne reive tiang chi te po kha atam hal view mai ne he Durtlang branch te Zimabok not kan ti te a khatil che phekha chu an tangmar pat ania IMA a thleng khanin anti solman hi chu an hunge ngei torani ti khan a tu in jing thleng khan tam takan la out chok ranga ne a thlen phe chu an lamu thei me lawani chu ania he thil thleng chungchanga hian Home Minister puke sap danga hian huai sen takin thudik a hai langam donem nge nia a thu nei na hi a huai sen takin a mangam do lo zok ti khami tam tak ani nial na ni me kani kan sir zelang Home Minister hian nimin jing khan a ina thu thar theder tu te a koma zona changin magisterial inquiry phut na hi official in lo thleng se sarkarin tul nia a hriat chuan angai tu anga tuna chuan official a kan la don lo awangin kan din lawang ti soi thei alani lawati bok kesap danga chuan poi soi lote damdoi ina in kol ngai khopa kuthak ron na athleng hi sarkarin poi ati in angai thu tak ti soin poi khoi tu te zinga kan police alo tel ve hi sarkarin angai thu tak hle ani ati bok an chung thu hi danin arem ti ang chin sang ber zela kalpui tum ani ang atia police in namhloi silent pui sailo chu suspend ngal ani thu asoi bok aron tikul mai ania helaya hian hemi police in namhloi ber silent pui sailo suspend ani hanti ngal apo hianin helai han suspend hanti la ya po hian mi tam takchun lungoi lo hle nia suspend ringot om ziom hlainem na atanga a ban hlen mo nanei to lo tubara om tir kha ngai ne amo phuna po hrelo police te kha chu nakina phechun ala nok view lo mo tiang khan Facebook a khan site ele b po kha omle chur kha ni anin hial nga chur ani ya engponi se
doctor berkher phei chu poi soi lo le zual ania mi pui rong bol tu ani takzeta nia khatiang chunga po rong tak mai motor atanga nuk chuaka khatinga han chir rep ang chi te anti sual ni mi lawa anan soi sachiam ma khanin mitam takin leina zual hlenia chuan home ministerin athuron so hi kan chiar chunjom zelanga uluk tak han lo ngai thang che minister chuan September somni pathum thojan nia medical legal case injury report la turni om takakal constable in doctor tele thok tu dang te riru hliam zonga tongkam a han thla ni oma tarlan po hi chui chian aniang constable hi tir ani nge ama thuwa local nge report kan la dong lawa report kan ton huna kan zui zelang atibok zona changin case up danga chuan police ni wanga intran na thleng lawang case hi atira register ani danin bailable case ania man ania bel tu an omboxi chuan danin aphal anga bel tir an ngai tuna hian man anni lo ti na ani lawa bel mai anni atia an chung thu dan ang taka ngai to tum ani thu asoi bok aron tiru moi ni helaya hian hei poimo tak aron sei langa nia September ni somni pathum thojan ni zan khanin medical legal case injury report la turni om takakal constable aron ti lai hi silent puya sai lo khania chon ani hian khati anga enga injury report la turni om takakal si khami doctor tele he ta mi dangte hriat nuam lo turte an mani vauzok ang khanin tong kama han nei thlat mai ni khan doctor tam dakri ru kha atina hlemaya ngatinge hetiang zonga aron ti dei kan hiam lo na ni top si lowa atio mang lo hlemaya ama thuron kal nge nei an tir ti de po kha tam takina in zot ngal chur churani engpo ni se home minister thusoi kan sir zelanga uluk takhan lo ngai tha zelang che home minister chuan Christmas limtlak taka kan man theina turin tun atangin dan ken ko konga sarkarin theitop chu atum atia mi pui thop na le troi omna angen bok YMA durtlang branch chuan thu chua siamin an member te rong taka Sawisak anni awangin durtlang mi pui ri ro ana thu le kuthak tu mi paruk te chu an phu to ka hrem nge an phu thuan ta langa sarkarin kar khat chu ngein a chui chiang tu magisterial inquiry dina chui na thokhal turin kan bai saya kan ngai chang dor ani anti bok durtlang YMA chuan boira vek turzo ka ngai poi khoi tu zinga tel police atang lai silent pu sai lo le kutur te tongkam moi lo taka wawa soi thai tu police constable road digate hi police na thok zel tla ka kan ngai lo anti bok tun laya mi ti buaya kuthak ron aum thin chu thalo anti thu soin chu tianga ti ching ten an sim ngai theinan ru manna tha siam turin sarkar an phu tian ta lang bok zewa bok local council le NGO te chuan thu chua siamin an veng tlangwal doctor leldin liana sai lo le a thian te pahni Sawisak ron chungchanga judicial magisterial inquiry din ba ka special investigation team SIT din an phut thuan tarlang ron tekul mai bokania engponi se silent puya sai lo le helai kan hu constable le ruat dikate anni na tur dik tak mo police anni anga anti tur dik tak tilawa dik lau tak maya heting anga an han che hi mitam dakri ru kha ana zual bi khlene chu om hlia bokania kan sir zelang zima bok LCN NGO chuan duty lai in Sawisak ron ani awangin judicial magisterial inquiry sarkar indin nge se kan ti arang lama chinfel ani theinan SIT dina prosecution chaktaka kalpui ri se kan ti antia Sawisak tu te thubuai siam sakna dan thlo chan chu en non an do thuan soibok until phut te hi arang lama thu nei tu ten anti puitlin an be sai thu soin zema bok khotlang chuan September ni somni panga atanga kar khat chunga hmalak na a om lawani chuan an kalzel dan tur an rel tur thu an soya a thian te nun na chan na atana an member doctor leldin liana sailo in pek na chu an chuan thuan ta langbok rontikul mainia engponi se sarkarin a dik tak le hoi sen takin thil te sual tu te an shrem ngei po hi bi puilan phut lata dia chu an ti ngei pori no mani chun home minister ina ni china soyang khanin a officiala a thelu ani phot chuan engkim kan chui zuyang tiang chi te kha omania bible case ani miu wang khan an la bel chuak thei ani maya amaro chu hebi wang hian an mari kha an thiame an thiam lawe ti na kha engma lom lawani
aron ti kha nia thu dik tak le thil ti sual tu chuan in reilo te an thil ti sual man chu an hmu nge nge don ani ti kha a chiang reng ani